Guantanamo tutkunu 2-seriya. Men Guantanamo türmesinde oturup çıkkan nomer 552 emesmin. Men hazır Faiz Muhammad Al-Kandarimin. Men sizlerge Guantanamo'da 14 yıl boyu emneleri görgönümü aytıp berem. Faiz maga bala çaktan dostoşkon jakynım ele. Anı tuğanımda görçümün. Jaşыбыз derlik teң ele. Bala çaktan çoğu oynap, üyde çoğu o vakit ötkörör elek. فايز يعني كان أكبر منا. Faiz bizden ulu bolçu. Men anın kiçүү inileri menen dos elem. Oşolor menen birde kurakta bolçum. Birok çynyn aytsam anın üyüne baruu maga jakçu. Antkeni al kiçүүлөрgө delе dostoy mamile kılar ele. سنة 2000 2000-жылы Kanadaga doktorluk ilmi darajаны жактоо үчүн барып калдым. Meni Faiz жана тууган инилерим узатып чыгышты. المودعين هو مع إخواني فشوف العلاقة كانت قوية جدا. Faiz menen mamilebиз ушундай жакшы болчу. Ошо жакын болгон үчүн мени аэропортко узатканы келди. Ошол эле кезде ал Оганстанга, Пакистанга кайрымдуулук иштер менен барууга ниеттенип жүргөн. Анан да анын апасы, чоң энеси кайсы бир илдет менен ооруп атышкан. Faiz Oğuzстан'a barıp kayrımdılık görgözünü kağladı. داووا مرضاكم بالصدقة. كنت أعيش حياة طبيعية تربطني بالكثير. Men kadresi adattagıday ele jaşaçumyn. Tutkan dinimiz, түшүнүктөрүбүз dal gelişpese de köpçülük adamlar menen dos elem. Antkeni niyette jakşılık bolsa al adamdарды tandabayt da. Menin kayrımdılık işlerdi kılıga bolgon kaalom jana apamdın çoң enemden ооруп kalışından dolam çeçkündü bir çeçim kabul alıp gedey өлkөлөрgө barıp jaşosu ötö kıyın adamlarga jardam berүүmө türtkü boldu. Oşentip men üyüme çıkıp kettim. Çöntögümde toptogon akçam bar ele. Kayrımdılık işim aşıp barsa bir жарым ayga sozulat dep boljogom. Çoңoyup öskön üyüme gayra gayrılıp 14 yıldan aşu mezgilden keyin gelem dep takır oylap oğan elem. الذي عشت في حياتي إلا بعد أكثر من 14 سنة. كنا Biz ömür boyu çoğu ösüp çoğoyduk. Anan oşentip ayrılışu mezgili da geldi. Aldı da emne bolorun. Ani menen köp yıllar boyu görüşpöy kalarыбызды oşonda hiç kimimiz oylogon emes ekenbiz. وصلت أفغانستان في آخر أغسطس. أريد أن Men Oğuzstan'a avgustun eteginde geldim. Menin kayrımdılığıma ötö muhtaç aymaktarga barsam degen oyum bar ele. Şahardan alıstığı 1 saatka sozulgan bir ayılga jönödüm. تبعد عن Al kıştaktın jaşosu çында ele ötö oor eken. وفعلا Kayrımdılık dolboruna aybay muhtaç bolup turgan ayıl bolup çıktı. لهذه المشاريع الخيرية. فكنت Ayırge men bir meçit kurup, 2 kuduk kazıp su çıkarmak niyetim bar ele. أن هناك مسجد Taktasam ayılda eskirip kalgan meçiti var eken. مهدم. فقلت Жаңы meçit kurba ele oşol eski meçitти mıktılap oңдону tuura taptım. صالحة أفضل من Bu vakit çynda ötö az ele. لأن الوقت يعني مو من صالحي. أريد Al jaktagı kayrımdılık işlerimi erterek ayaktap, öz өлköme kaytıp barıp okumdu bütürüm gerek bolçu. لأكمل الدراسة. Fayez Al-Kandari is a Kuwaiti Faiz Al-Kandari 2001-yılı günösü ayıbı jok ele garmalgan Kuweytlik jaran. with Fayez was Algaç anın ayıptık işini ança mani berбей atkam. Aga gezi gelekte Faiz kandaydır kılmış kılgan go dep oylop, anın işine жеңилдетүү үчүн kaysydır taraptar menen süйлöşülöri жүрgüzüm gerek go dep boljogom. but I can tell you after having met with Abirok anı menen 50'den aşın joluguşup süйлöşköndөн keyin anın tarjımaly ötö jönököy jana түшүнүктүү ekenin bildim. 2001-yılı Faiz Oğuzstan'a bir eski meçitti oңdop berүү үчүn jana 2 kuduk çıkarıp berүү niyeti menen barat. Oşol gezlerde Amerikalıklar Oğuzstan'da bombalay başlayt. bombing began. فبعد أن انتهيت Meçitti da oңdoduk, 2 kuduktu da saldık. Anan ele bombaloo baştaldı. Biz oşol kıştaktan çıga alбай эле dүйnödө emne bolup atkandan kabarsız kaldık. Al ayılda televizorda jok eken. Radyodan gana 11-sentябрдагы okuya jönde uktuk. Menin esimde AKŞ güçleri sokusun 7-oktyabrdan başladı. المتحدة الأمريكية هجومها في 17 على ما أتذكر. أن اضطررنا Biz Kabuldan Jalalabadga sürülüge majbur bolduk. نزوح من كابول إلى جلال آباد
فكنت جالس عند A кезде o şerdeki kışlak turgundarının üýünde ahwal emne bolot dep meni Pakistan'ın çegerasına Kuveyt elçiligine ala getjü kişiler kaçan çıgar eken dep gütü ahwalynda elem. ليس كل من كان متواجد Soğuş uçurunda Oğuzstanda yaşagandaryň har biri jihatga atlandy deş bolboýt. Al uçurda bizdey bolup Oğuzstanda jürgenleriň har biri gaýrymdylyk maksatynda jürgende. من بقائهم في أفغانستان لكن مع الحرب Bir Oğuzstanda soğuşdun başlalyşy menen al ülkedegi Tora Bora degen toga gara jyluga argasy boldyk. الجبال اسمها تورا بورا هذه الجبال Al toğlar Oğuzstan menen Pakistan'ın çegara tuşunda jaygaşgan. Alar Pakistan'ın çegarasyna jeti üçin oşol toğny gözde jönöşet. ذهبوا إلى باكستان كانت الطائرات الأمريكية Amerikalyk uçaklar a gezde bomba ile taştabay kagaz kogazdardy mındaça aýtkanda Arapty garmap geldigi $5000 al dep yazylgan broşuralarda daga jerge qaray çaşyp tarkatyp atışdy. اقبض على عربي تنال $5000 كان الوقت ليل وكان هناك نهر Tün bolçu. Kaptalymda darya agyp atgan. Men toğnun eteginde jürkem. Tigil to bolsa ötele tik biyi gele. Bir malda bombalı başladı. Tağılı bizge tuşta atkılap atıştı. Eň başında asmandan jarık kılıçı bombany taştaştı. Biz turgan jer gündüzgüde jap-jarık bola düştü. Özüme olaýakdy jerge gömköremen jatuga ülgürdüm. Daga emne bolar eken dep yüz tömenmen jattım. Allah subhanahu wa taala nestep şahadany istigfardy aýtyp attım. فكانت Oň sol jagymdan snaryadlar uçup durdu. Jan jakamda adamlar ölüp atkanyny sezdim. يعني يقتلون يعني مع قوة Katı jarlydan adamlar asmanga uçup güýgen deneleri güp etip janyma düşüp atdy. قريب مني يعني حتى Atygül alardyn eň akyrky demlerini ogup durdum. الأخيرة Bir özü şakadan aýtyp jana üzüldü. ثم Gesi ünsüzsüz jan berse aýrymdary kıňyldap ontop toprak aralaş çaňyp jatdy. ونة خفيفة كل هذا على يميني ويساري فبدأ Uçkuç öýde jakdagy taşlar gulap tiriw galgandardy bir otolo basyp kalsyn üçin oşol tarapda atkylap girdi. Aňgyşa öýde jakdan jarly uguldy. Aska gulap men tarapga gulap geletgan dawuşdy eşitdim. فسمعت مع التفجير Mına meni basyp galat dep oşol çoň bir taşlardyň meni gözдөй tars-turs edip jylyp geletganyny sezip jatdym. Oşonda subhanallahty aýtyp snaryaddan aman galganym menen aska taşlar denemdi basyp öýle tokşoýum dep oýladym. وهي تسقط كان ضخم قوي فأنا كنت سبحان الله قلت إذا ما قتلت Ol turgalyp Allah'tyn atyny gaýtalap şahadany dembe dep aýtyp kirdim. جالس أتشهد وأذكر الله سبحانه وتعالى حتى سقطت الصخرة Rasynda ele gulagan taş ötele çoň bolçu. من كثر ما هي Amen bolsa ol turgan jerimde momunday galypdy katyp jylbay turgam. فمن كثر ما Taştyn göğsüne turuşduk ber albay, koldory menen ağastyny gözde sürüle jygylyp ketdim. اعتمد على إيدي فمباشرة Taştyn uğurluğundan göküregi menen jeri guçakday gulap jatdym. Omurtkalarym synyp ketdi go degen oý getdi mende. Birok subhanallahil azim saktaym degen bolsa Allah saktaýt tura. وسبحان الله العظيم وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Janagy uğur taş meniň üstüme taşbakanın üstündeki taştay bolup gadalyp toktopdur. Meni taş gorgop kalkalap galypdyr. فحمتني فكنت أسمع الشظايا وهي Men oşonda taşlarga snaryadlar tiýip kaýygan ündörde ugup attym. Subhanallah, atylgan snaryadlar bat-batdan taşlarga tiýip atdy. ترتطم بهذه الصخرة بشكل كثيف جدا Janagy çoň taş birazle geçirek düşkün bolsa, anda snaryadlar maga tiýmek. أخر قليلا Biroq Allah subhanahu wa taala maga tap-takyr başgaça tagdyr daýardagan eken. لكن شاء الله سبحانه وتعالى غير ذلك فعندما قمت من تحت الصخرة Men taştyn tüýünden öýde bolup beri çykanda başym, dalym jarakat algan eken. Tegeregime garasam tuş-tuşda ölgön deneler jatypdyr. Çoğu jürgöndördiň ölük deneleri jaýnaýt. Oşolaryň baryny garap sow emes je tiriw emes bir ahwalda dendara bola düşdüm. وأنا يعني في حالة
يعني ما بين اليقظة والنوم يعني كنت فعلا مخدر وفي حالة إعياء Narkoz algan kişidey bolup, es uçuma gele albay, büt sezimlerim senek bolup katıp kaldı. الكثير Snaryatlardan jarılışından çıkan çaڭaralaş koyu kara tütünden demigip, نظرت إلى öpküm köp, dem jetişpey gözüm güңürtönө düştü. Daraktarda karasam, jaşıl emes, bop-boz. Görse snaryatlardan çaçırgan zatlardan kesepetinden daraktar gözge gomso bolup bozorup korkunçlu görünüp kalıptır. يعني بشكل غريب جدا سبحان الله. نظرت وإذا بك Asты jagman döbe bolup üyülgön taştardı gördüm. Turdum. Denemde snaryatlardan askolkalary. Büt denem kanjalap, kan tamçılap attı. Güçümün barın jiyip aldı jagımdagy taştar üyülgön döböden arı garay ötöyün dedim. إلى كومة الأحجار Tigi uçaklar gayra gayrılıp gelip, men jatkan jerde gayra bombaların sezdim. Giyin ırasında ele uçaklar gayrılıp bombalaştı. وهذا ما تم لاحقا. Oşentip janagı üylügön taştarga jakındaganımda qaysı bir kişinin kolu gıymıldap kaldı. Taң kala çoçudumda tigi koldu garmap beri surup çıksam çoğu baratkan kişilerden bir eken. Anı taştardın arasından surup çıktım. Subhanallahul azim. Andan ekөөbüz iki bölök jolga düştük. Anan kança bir mezgilden keyin Guantanamodagı türmödө gezegiştik. Oşol kişi menen türmödögü tutkunduk gündörde ahir ayagına çeyin çoğu olduk. Elhamdülillah al jakында ele abaktan çıktı. During this time, Oşo gezde Oğanstanda жүрgөн qayсы gana arab bolsun tutkundap bergenderge sıylık o adalanyp atkan. Faiz Oğanstandan getüge dalalattangany menen al niyeti işke aşpay kaldı. Anan anı AQŞ asker güçtörüne karmap satıp işti. Oşol gezde Oğanstanda жүрgön arab bolgon üçün ele tutkundaşıp Kubadagı Guantanamo türmösüne aparıp kamaştı. لكن مع الأسف الشديد الاتحاد Birok tileke karşı Tündük Alyans Oğanstanda жүрgön arabtardy tintip izlep girdi. Arabtardy tutkundap berse an üçün oň bogondo köp akçalay sıylyk alışçı. Oşon üçün men arab bolgonum üçün ele tutkundaldımda türmöge gamaldım. Arab bolsam ele akçası samanda köp bay dep oyloştu görünöt. وكنت يعني أمامهم يعني وكأني صرة من الدراهم أمشي. أكثر القرى الأفغانية على فقر Oğanstandagı ayıl kıştaktardan köbü gede jakır ekenine karabay, köp akçalay sıylyk alam dep arabtardy garmap berүү niyetinen alыс boluştu. Al azgırykka AQŞ menen Soyuzdaş Tündük Alyanska garaştуу ayrım bir toptor gana baş otu menen girip çurkap atıştı. Birok men Allahga kasam içip aytalam. Köpçülük Oğan turgundары bizge jan tartıp, biz üçün gerek bolsa azap çekip, köp jagынан boor tolgop jardam berip turuştu. Atugul bizdi korgop koygon üçün keýbir Oğandar biz menen goşo tutkundalyp türmöge olturuştu. 11 sentябрдагы okuyaga taptakır teşesi jok bizdeki kişilerde kant böyle akça üçün abirsizlik menen tutkundap berişmek ele jergilikde turgundar. تم اعتقالي في المنتصف من Meni dekabr ortasında gamaga alıştı. 2001-жылda Orozon bayramının algaçkı günü ele. يعني Mındaç aytkanda bayram günü tutkunda olturdum. فتم تسليمي Meni AQŞ güçlerine ötkürüp berişti. Oşonda özümçe oýlanyp, meýlemi, tekşerişer, ilikdeşer, günüm jok ekenin bilişip goýaberişer dep ança delemani berbedim ele. الوضع راح يعني يدرسون الموضوع وقد يحقق معي ويطلق سراحي مباشرة أو على Köp bolsa sottowanan goýaberer degem. عادلة ثم يطلق سراحي يعني. Görse jaňylypman. قد أتاك بالعيون الدامعات في الليالي الساجيات قد أتاك روعة الجمال هيبة الجلال أن يراك Ulandısı var. من دعاك جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه من دعاك نظرة النعيم منحة الكريم أن يراك
Биздин мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп таап анан бизге которуп аткан акчалардын жардам менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болууда. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып диний видеолорду көрсөңүздөр болот. Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуп каалоочулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Барыңыздарды терең урматтоо менен Эрнис Кыяз.